a jo mala we kaya Nueri nere yendial kishot kot ya moja pal pang gwanda kun dialen kontinti yenten ko shana shanga wala me shana je tukel shanga bangwan kapay baro ron kina dangaro wirjan dangaro wirdich jo bana lingwa me bana right correcten kone shorian lare dwarana no wale ka shanga bangwan me kapay baro shanga men wale a independent day re wika South Sudan bana jome bana jaling en wale re wich ka panal ka lunga shu kanti kama tiang shala dun wo shu kuumɛ kiir mayardit sherenial cheje jak ka Nueri shaga bok karenial kuumɛ jani kuumɛ kiir mayardit SSPDF South Sudan People Defense Force chala dun wo ken shika bogan walle dorante Nuer tiketin kalonga shukanti name a breaking news along re dwaran ka dobadan en shiname chatwo kaja kanitin kontin boka Nueri e kuumɛ jani kana Nuertin kontin chamoy kiyo re wich kalonga shuk ngay kondiale enwo malerode re wich kalonga shuk kalero kanasser kalero ka pangak kalero ka yunti state no tariana kel Nueri kondial tin kontin chunkel ke kiir mayardit tin cha kiir mayardit kam long ko Nueri bakanak akanitin kon tin lare nyala jaka ko bawore wich endana tin Nueri tiketin re wich kalonga shuk jawrana shalat do shire nyal shabok jana cheka bok duno kan manan shoda latin kana kon lat engo mi teke nei tichite ka bot ke ngum chituogo chalan jeno shire nyala mo shabok gor jeno biati diala ti biakaling ko kendi ti kendial ano katite katar gona kendial kuumɛ kiir mayardit gor jeno dara dorande Nuertin dara je control kelyo ajen ta dana tiketin shikana gorno teka Nuer mide kajrar ache shunkel ke kuumɛ kiir mayardit jen menen yina tema la Nuer la ka moje ka yow jure ke ko ba Nueri ba ga kule targede ken so cha jome cha jalando chiriga mo cha togan wale eno cha nat tla Nueri cha ka bok amr dien gwasmen bial lene ngaj banyok sha ngaj panan wo me chitwok eno chu kuumɛ ba kuumɛ kiir mayardit shika bogba re gwich kamandeng dio je ka jom che kwen je ka gwasron wang dan cha jala do nene chala ngo chu kuumɛ kiir mayardit shikan mandeng chikan bogpan ki shigna chikan ngo ka bot so lade me lan mlatke a kuumɛ kiir mayardit me bej long ka let kene ke Independent days a dorme la chang lora ka Nueri kon si chang lora ka kon Nueri a chang let ka kon ko nakano kon kaje a kuumɛ kiir mayardit gwami montemare wiki juba ku ken celebration ku ken lat kuumɛ jane ken ko lat ka celebration ken Nueri ken kelen kon lo ka Nueri a jaslo an midida long mana lat ka kon Nueri bino shwana derba ko gwadan belene ben akala tin kon let kenka der gwan wo de yana me de yana ling jawr de yana gore ba nyoga yikel gwaseme amishalat no kejen shanga wale cha jaw sha jenu no akana me awa chief foreign minister confirmed reception of migrant deported from USA en wale chala do sha neite kon tela shuer shakanung re wich ka South Sudan eno nere ti nunga ke chang shop South Sudan ala independent day ne dang badak ti ke chuer ti wakin kane ti shina chicken kanak
rei wuj dan tigetin ken wa chaga yen ke Djibouti ken dang badek dial ram kel karwa de rei dien ken ede to South Sudanese nei dang baro ke jiro le tugol ci Minister of Foreign Affairs ken international cooperation ci kala no ci nei titi ci ke chup nei dang diej ke South Sudanese kel te sha deport ki United States of America ke jen korni titi ke ci ke chup tama rei duaran ke juba no men biya kula ngajene ne titi cha ko non lora bang ke juba ne titi ano nganya je gwano ken ka jor to goal no ka jor to goal te ke background me bet tan dien ci kana ci ken kanak tan dien la kwa ka match tan dien la kwa ka tap tindit alo ken kanei atilanang nat te ke background ko cha ka yen ka runtun wan du no gwadaran cha jik no bigi chingtin South Sudan do badananga South Sudan ka jene kuma South Sudan chushkan rei wujadana tikistin ka USA chushkan ka mɛrkɛmɛ pin President Trump ken chushkan duno ken chaka kok enede tini ne ti kwala deport enteme ne de ti ka ne ti cha kok no siga yuji kana kam ne de kondila South Sudanese tintere which ka mɛrkɛmɛ ko ne de kondila ki embassy in winemi ala South Sudan embassy tele ka yo the only way they can do we can passport in South Sudan we can get deal kwak baga kogne de kontila juor ko we can go kule jekten ajen munen yana tama kan tigan jalbang jal kan ka passport in South Sudan no ci minister ci jela do ne de konan chanung wa gurken ngot tin kona chaga nung tin chaga deport ka je en go bu ko re wi ka South Sudan bar bi adil ngaje no ken jalkan ke passport ni la nying South Sudan lo ken ke South Sudanese do no pain ken ti South Sudanese tandien ti shena tin tandien ti ji Korea ti gatin tandien atigatin mani don we Asia de alton ti gatin mani Mexico ne so kwa kuj mutum ro ko ne ti gatin bane de ti ka ken dang badda ka ken de kon chala de no cha deport ka cha nang re wi ka South Sudan ti chu batem re wi ka South Sudan no so ne me wa mar kuumɛ mɛrkɛmɛ ken South Sudan ka chi jen dan lotke chi mar kuumɛ South Sudan ken mɛrkɛmɛ awo ken chaga jek passport ni nying South Sudan ajen do badan en kwaga deport ke je ko baga nang re wi ka South Sudan jo me gore jen wodi yen ling ka do badan en chaje non ka je en bana nyogo jek kala rodien chujo peru jeno jin bi channel bi je nyaga ne ko ken en bi ataka mal bye bye